Magana ma mathikiuota aria maikaraga mugunda-ini uyu wa Kwamburi matiuĩ uria rucio rwao rugakia. Mwihoko wao ati komiconi ino ya migunda ni gutuithania cira wa mugunda uyu ni uthinikanite thutha wa komiconi ino kuga mugunda uyu ni wa mbiraru. Njia ya kuondoa title hiyo ni moja tu, serikali ifanye de-gazettement, iseme kwamba sasa mambo ya jeshi hapa hakuna, kwa hivyo hii shamba tunaitoa katika orodha ya zile titles za serikali, watu wagawanyiwe. Lakini njia hiyo haijafanyika mpaka leo. Itua rĩrĩ rĩtinamukirio wega ni aikari. Tukinyiria miaka 70 onange mari na miaka 80 na tutire gwa guthie, tutire bia cia ukombora nyumba. No ona thengia wa kwiruturura kuri komiconi ino marauga wira ucio uroneka ta uma wa tuhu. Ithaka giki twereirwo miaka 28 o twiragwo ni tukuhe alternative na gutire alternative. Ni undu kuma riria mamenyire ni maroka guku ni mangirathondekete alternative kuri eri moke matwire tweherio guku na twatwarwo kuna. Governor wa kaunti ya Laikipia Muriithi arenda aikari aya mateithiririo kuona kihoto kiao. Tungependelea na tunajua kwa kutumia sheria kila mtu Mkenya apate haki yake. Lakini mukileta majina ya wale original squatters, hiyo we are promising you we shall take it to the high authorities ili tusaidiane. Mugunda uyu wa makiria ma eka 1,000 ukoretwo ukigucanirio kwa ihinda iraya ona gutuika ni wandikithirio ngathiti-ini ya thirikari ta mugunda wa mbiraru mwaka-ini wa 1957. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wajihia.